tribunanın aldına sportsmenlerden kolonnası jakындap kelүүдө. Kırgızstandın çelegin düğünüge düğünretken Aysunut Nuribekova, Akçoğlu Mahmudov, Merim Jumanazarova сияқты gelecekten köptü ümitlendirigen rayonumuzun sport severlerine da ümit çoğ. Bayramda tribunanın aldında sportsmenlerden kolonnası. Koyga tiyip köp emsedi erkindik, көңіл сергіп көден керіп желбирdi, Айкөл Манас тұшындағы ұнытқан мамлекет деген сөзге жетінdik. Egemen gülüm menen Kırgız yurtum, uра! Egemendu kun kutlu olsun Atatürk, uра! Sportsmenlerden kolonnası özünüzde görüp turganday bayramды tribularda көрсөтүшүүдө. Mana келечектен үміттен жүрген біздің жашы спортсмендер келатат. Егеменду байрамыңар менен ура! Eң артқы қатарда келе жатқан таэквондо боюнча мелдештин республикалык жеңүүчүлөрү өтүп баратат. Келечектин мыкты спортсмендери силерге да ура! Rahmat. Var bulunuzlar gelecekte Kırgızstan'dan emez alayın dagı sıymıgı bol жүрө бериңиздер.